Я не согласен, что я допустил какую-либо халатность. Я могу напомнить, и на сайте Народного собрания есть в открытом... Ama yeğenimni o ani ben dilim kayıl onunla ani yanlışlık yaptım. Var nasıl getirim aklınıza ani Gagauziya Halk Topluşun saytında var bu oturuşun video yazıları. O zaman bakılardı Soruş Bakanı Komitetine hak vermesi için davaya danışma. Da bu soruş iş sırasında vardı. Onu ses vermeye koymadanın zalada 23 deputat vardı. Ses vermek dil elektron formatında ama el kaldırmasıyla geçirirlerdi. Ben 12 ses saydım. Kimi kolegalar çeketler bağırma ani ben dil doğru saydım. Kimse kaldırardı, kimse indirerdi elini. Deputatların birisi haberledi hani ses verdi 14 kişi. Ben saydım 12. Ama reglamenta göre ses sayması o dil spikerin işi. Bunun için ben kayıl oldum. Стали и прямо выкрикивали, что я неправильно посчитал. Я насчитал 12, потому что там кто-то поднимает руку, кто-то опускает руку, но коллега один озвучил 14, что проголосовало. Но в моем понимании я насчитал 12, он сказал 14, но согласно регламенту, не функция председателя считать голоса. И вот я согласился.